Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the CAF Champions League. Orlando Pirates 3, Lupopo 0. Orlando Pirates out via penalties. I'm joined by Umkhuli. Dago Stibo. Yeah. Hayi mina Stibo ngiyakhala. Khala Puti. Ngiyakhala nge-first half Stibo. Yes. Yabona ucoach ne? Yeah. Bese ngena striker first half Stibo. Yes. Bese sidlalela nje kuphela Stibo. With no strike. Without striker Stibo. Yeah. Noma uthi uyabheka le team le beyidefender. Yeah. Engazimiselanga ukudlala ibhola. Yes. Mina into bengifuna ucoach adlale nge-two-way striker Stibo. Because siyaluza. Sidliwe le Stibo. Why ke angafaki two-way striker? Sivele si-attack once. If we die, we die. Because Stibo angeke ukuthi sithi sidliwa ungafaki striker. At all. Yabona ucoach ne Stibo. Ucoach wethu akafani no Rivero. Yabona uRivero bekenzani Stibo? Away uRivero bekathrowa Stibo. Bengayivumi lose. Yabona nto ngoba bekazi ukuthi masizala esigodini it's a slaughterhouse Stibo. Uyabulala Stibo. Ungengena esigodini uma ungatsakamangi. Shayila. Amazaki Stibo. Ungena esigodini uphuma ungekho mandla. Yabona last Stibo iVol River iOrlando Stadium Stibo. Uyafiwa Stibo. Yabona nto le. Yabona if ucoach ne second half Stibo ibe kafake two-way striker Stibo ingabe sikorile ne-4 Stibo ingabe simnandi Stibo cabanga Stibo Monday ngemsebenzini ngihamba kanjani emsebenzini Stibo enengibathembisile ngathi sokora 4 Stibo but yabona Stibo njengoba sihlulwe iCAF Stibo ileague yethu Stibo ileague yethu Stibo black label siyabuya yethu Stibo asiluzanga Stibo we will bounce back Tuesday soba sila. Thank you, Mkhuli. Thank you.